Yeah, bisa ke kan wetwa why you for good here? Wetwa for good here. Oh sir. So for any mama san kan na yemfa and because o be na matam ya shi. We hu fugu yeah viral na me twa picture na me yes so mama ntwa no so nkan. Eno so akọ. And that any na nothing na ye twa nti. Unja fe na o ba be release. Oh, yes, ye nya ye di kan. Inside first one. That is heavy. One I won't what you say obey connected and because BBC you know say you're connected. Say they me open for BBA na say me can say I say me side from time I'm sanity na ma me pese me di me home be because now I say me am skasa me obi a me very content. Bibi kitwe bia menye bia mafana saa ti na bia nkrofo kra to me fo na bibia na mako bibia na meko bisa no bibi ni no bi kire suggest bibia me kai se ba fofo no na afena na radio stations ni niema TV stations bebre sate se ba obi a behumia o se me nka so me manager na mako bisa no bibia na me bisa no ti ase obobo niema bebre gu na me so na ha mesa na mafana saa se me the type na Ebi na kasa na me yetebo I don't know but na I say mitie no nti ko ba nsa unu akwa woni ne nete woni woni nti we so de wa betu no oh Nkum se bibia aboko de oh nyame andom na za de ase o me so be kasa me kasa me mami na nyame ase ansa se waboa ya ma de pachi ntanyame ase pa na da papa so ase rewe no no na mo amane ya fa PV dasen ye danase ofa na me ba no na beti se won kan se mo yenu bi owu fi anti men kan ho asem enima menu no wakati ya me anopai ba ku ye midin ena the other one so and so mekai yes me buy me krom ni so buy wagu mani mase a kire no se me adwen na obi ani na no be na be na me obi ani me adum na se ye wie interview ni eja ne kwan ma ne ko wia nya dia me de be chew eno de o ani you hanu o ha you hanu no hu se de me kai be ka ho asem na me de no beto wansa asem ba ku bia me nua ba anyway me nua ba me free ko kwatia e won me furu ma hye but asaka na yatena ndi si asaka na yakan edi wa konwa so na de tie ni se papa no a ode ne sha ase no o dream crusher we nipa boni ni pa wa mwa no ba no so nchese nda so ni ho papa ni nipa boni ni oh yes simple baby obi a woni so ono aka se ni so nipa boni ni one o catch ne say onye celebrity mami oti o celebrity che celebrity bia mi mo Ghana celebrity bia ni ho Ghana ha o friend ho celebrity more than mami we yes na papa no na amoa no banyame mfa ne bone nche no aso onye celebrity say oti ase on sre bone fa chance na wewu very important on sre bone fa on panacho na on panacho na bibia wonimu a onyimfiri ni mu ansa na papa no free asase so very very important say obe ti de make no aye be boa no so mami funi chini Ghana ha bebia ba minya ba beyond the boundaries yes yeah. Still no betime nya royalty still no obi a picture BSC o picture we see ni dem bi and also twa bibi mama no that is the law obi an o picture see ni dem bi no from 98 abisi samre no e was so twa bibi de mawo o abuchanka very simple kura bagana amra ye adwuma ni nya ne say obehu baby o say obetre gamra na ye adwuma but metimi aka cho say nipa obetimi aboa pa so e ya beku Santana because first only they can recognize him our award and they ye baby abetimi aton hu ye pa na the tourism authority it's right from this interview no go back to Akpeku Santana
then international so ono so betimi aboa mo nya royalty bia e wo so wonya abranti picture okoni krom sabon no ba kusi ho wo so twa bi ma ai ene unya the number of years o de so e de obete so but me se ba kusi ni dem ko me run dem ho se ba kusi oda wo so twa bi de ma now so kakra me ba mamen kama se kakra no ubitimi enya bibi no I'm very serious about it. Oh yes na see na enkechi unim why say is why Akwaaba ade na won for the same picture enya obake why be fantastic into your back no should also reintroduce you for the same picture here is it Weasel Weasel for the same picture here kasana na nkana for the ma wo my we for back my back one me share no say nkana for yes into across all the various tribes no you say una obi anim say una de bae na faye obi a de ma no faye dagomba for the ma wo mo mampusi for the faye bi ma mo kusasi for ye bi ma wo mo frafra for ye bi ma wo mo kasana ye bi ma wo mo sisala nti yo mu nyina de ma wo mo wo de unim wo ye wi a na wakọ eho hene ho wakọ chia no ohene de ma ye ni o omo a beton ama but you see I'm make the best person with me abo apa here Abeku Santana normally minimum your consortium niema we nka oba office ni aka but me catchero because in ya your bone yeah we picture no say we ye free wa ka sa video de ho be jim no ye free so when you free now on your phone yes tin ye ma wo you know yes ye ma wo you know with we free me no one ye dey ma so eti ye bi ma tribes ni na omo ehene no kra witumi akwachi omo nti first you know e bi akọ dagbana ya papa His Royal Majesty Yana Andani so odi bi Akoma no se bia na mesuma e bibi kakra me dey ba on be friend nkrofo obi a wo dey ho kra no so obi a kra ton 10 cities is kabibre so because whether Ghana ni obi obeye bia ifik o na obi animu Akwaaba de obi anim say eye wa ina unya time so a na make say Abeku betimi adi wanim wakọ yewura so ho so yewura official uti akọchi yewura Akwaaba ni o minie yewura so hira so okay sa na ko sa kakra o ma men kasa na we ma men na sane we interview no afi na okokọ kakra sa enti enkechi bibie no akachi oni original Akwaaba no yes obi a why bibia no ye fake enti obi a ye fake so it is but obi a pictures ni dem bia dey also twa bibi dem out no that is the law copyright ho asem ne ye kan papa ne de wa amwa but maka chen say obepa wa chewa na fi obi a pictures ni dem bia no on the ono ni krema ne ho 5 series with 10 series on family na fi yanko ni mira me da se me so me da se ba Nkum yes me so me da se panti ye guso aye ne ye nuaba edi nkomo na oba ye Facebook page Akoma 87.9 FM obetimi do commented ya ba obi se avance obe 7 woni fie also tua nti ken say men cancer asem no enkyerɛw na ye hwɛ ne kama nti no my time I will trap picture no